Na sve strane tutoriale i šeme za heklanje latiničnih slova, ali nigde nema ćiriličnih, zato sam ja za vas dizajnirala, osmislila, snimila i postavila ovde svako od 16 nedostajućih slova ćirilice, tako da možete da kompletirate celu azbuku. U nastavku pratite. Ćao! Heklamo slovo L, hekla se slično kao slovo L, samo što imamo i ovaj kružić sa desne strane. I da bi to sve bilo izjedno, odnosno da vam na kraju ostanu samo ove dve niti koje treba ušiti, a s ove strane apsolutno ništa. Prvo ćemo raditi baš taj krug, pa idemo odatle na gore i spuštamo se. Ponovo uzimam heklicu 3,5 mm i vintage cotton u lila boji. Možete koristiti koju god bunicu sa odgovarajućim heklicom. Znači, za početak radimo prvo lančić od 52 vazdušne petlje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne stežemo, radimo onako labavije. Znači, kad dođem do 52, vidimo se. Ubrzo ću malo raditi. 50, 51, 52. Preskačemo prve dve petljice sa početka i koristimo odmah treću i četvrtu. Znači, treća petljica i četvrta napravit će jedno oduzimanje visokog stubića. Znači, umjesto dve petljice ovdje da imamo, imat ćemo sad samo jednu. Napravimo jedno smanjenje, odnosno jedno oduzimanje visokih stubića. To ćemo raditi još 5 puta. Naredne dve petljice. Od dve pravimo jednu. Tri. Četvrta. Znači radimo kao visoki stubić, samo ne završavamo skroz sada. 2 puta tako i na kraju provučemo kroz sve 3 petlje novu nit. Znači imamo za sada 4. 5 smanjenja i 6. Vodite računa da ne promašite neku od ovih petljica ili da ne uzimate 2 puta jednu istu. Sad odmah krećemo sa visokim stubićima. Visoki stubić 1 u narednu petlju, drugi u sljedeću petlju, još jedan u treću petljicu. Sada ćemo spojiti ovaj i ovaj deo jednom mrtvom petljicom, tako što izvučem heklicu u prvu ovu petlju koju smo napravili, odnosno gdje smo združili ovdje dva visoka stubića. Vidite, u tu prvu petlju, znači ovdje, stavim heklicu i provlačim nit. Provlačim ovaj deo kojim radim. Kad spojimo ovako jednom, sasvim je dovoljno. Nastavljamo dalje ovdje ovaj red u narednu petlju, to je ovo ovdje, jedan visoki stubić. U narednu petlju opet jedan visoki stubić. Imaćemo tako 8 puta po jedan visoki stubić. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajde sada pogledamo što smo napravili. Znači ovdje ovaj krug sasvim nam je dovoljan. Vi možete eventualno još jednu mrtvu petlju tu da dodate, ali ne morate, bit će vam previše, rekla bih. I svakako kad budete ušivali na ćebe ili jastuk ili šta već, vi ćete to lepo da uhvatite i prosto lepo će to da se lepo će to da stoji. Znači 8 puta po jedan visoki stubić. U narednu petlju idemo 3 visoka stubića, znači sve u jednu petlju, 3 komada.
U sljedećih 5 petljica stavljamo po jedan visoki stubić. Sad završavamo koje slovo L kad radimo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puta po jedan visoki stubić. U narednu petljicu stavljamo 3 visoka stubića. 1, 2, 3. I sad se spuštamo na dole. 7 puta po jedan visoki stubić. Prvi, drugi, treći, četvrti. Peti. Šesti. Sedmi. Sad to ovako izgleda. Znači ostalo još samo dole da napravimo ovaj luk na levo. Kao kod slova L. I sad radimo 4 puta po smanjenje visokih stubića, ali pravimo od 3 jedan. Znači ne radimo od 2 nego od 3. 3 visoka stubića pravimo 1. Znači krenemo 1 visoki stubić pa ga ne završimo, krenemo drugi visoki stubić pa ga ne završimo i krenemo u narednu petlju treći. I ne završimo ga i tek s novom niti kroz sve 4 provučemo. Kroz sve 4 petljice. To smo radili 2 put. Uradit ćemo još 2 put. Znači ovo sve isto 4 puta. Treći put i četvrti. Ostaje nam na kraju jedna petlja. Znači ovo je četvrti. Puta da smo isto to uradili i u posljednju petlju stavljamo samo jedan poluvisoki stubić. I sečemo višak, ostavimo deo konca za ušivanje, to sad nećemo raditi. Izvučemo. I sad kad budemo to lepo sve ušili, ovako da stoji, okrećem na pravu stranu da vidite. To je naše slovo Lj. Ajde. Sklonimo ove končiće da se bolje vidi. Eto, to je slovo Lj. Otprilike ista je dužina ovdje oba ova dela. Cijelo slovo je u najširem delu široko 10 cm, a visina je nekih 8,5 cm, kao i ostala slova što radimo. Eto, to je to. Ovo jeste malo komplikovanije slovo, ali dobro, uspjećete i to. Zapratite me za još tutoriala. Sva slova iz ćirilice koja nedostaju, koja ne mogu iz latinice da se iskoriste, svakako možete pronaći ovdje na mom YouTube kanalu. Hvala na pažnji i prijetno!